Ya kini kejingelang jong ke HSPDP lalu mendu Presiden ke HSPDP ubah KP Pangyang. Ha kebalawan Benesim Bentalang ki MLA keseng bat kinong elam ki bahakamat. Habai keren bikinong patai kubor hadian belawai kejingelang ubah Pangyang uloong bagaseng kansile kendo yu menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma ban lume kejingelang banetai ha kabaide bagajing dawa ban penbet temai no ek reservation policy. Uloong baka reservation policy kadai kawe ni kimat ki baha kamat ha ka manifesto jong ki election jong ni keseng. Balara kipat ba ki kwa bari ban penbet thamai kini ka policy ke HSPDP kan persyang ban penbahaya ka. Uloong baka HSPDP kadai ki record ak sarkar MDA kumta kan serak ban keren ni kini kamat bat keseng gran shibun ki AK ki baka kwa ban penpau halor kini ka policy. Kamtam haba kadai ka badanru ya kejingduna. Bat ke HSPDP ka kwa ban kpi benia bah bat ban ai gejing ai jing mut chang sarkar. Uba KP Pangyang ulapan kan mauru banadu mensyua u presiden berem ke HSPDP uba HS Lingdo pamkuah Edwaru Blay ulang belada kejat bendrio ka kwa bani onong demen ai da kejelala jong na kebenta kasi jantia kaban weng no sisendon ni gejing jong kejat bendrio. Ulang ba ke HSPDP rengkat bat ke giseng na rilom garo kidang ya chkemat bandawalang ban aino la ke jong kejela na kebenta ki kasi ba la ke jong na kebenta ki garo. Namar ba ka HSPDP kala day lepa ka way ka partner kabadon apo kani ka Sarkar MDA 2. Ti namar ka tana kaleng jingi kum ka party. Ngin ra bat ngin kren bat ngin yatai khamha shishu ya kani ka problem na ni ka chinge. Bat kumno ban penya shikmat ya ka kalong ngin siya kren ya kani ka kam. Ringkat bat ka MDA partners ke jungi lah ke kerdan lar kadai haka coordination committee ni haka nunu ke meeting ke ba ka MDA 2 government ke bangidon lut ki party ki bayadon bat ka ni kentu ya uship men seban rom un ayang i ka platform ban ya tai kamai kata gilong ki benta ki mangikum ke party indagasi ila don ya ka ban ekren halo ke ni ka pa nakaleng jikum ke party nyamang idon lepau minister po ka kabinet meneng ilekren ba maibat di MLA jong ni ma napo ka motion road iba materials dekar kinshim ye gini kiki berkai ki ba bangi ngiletai ban yekren kamha bat ka sarkar ke MDA government bat kindan ru ka benta ka bangi na kaliang jong ka party ngisutu bangi don ru ya ka all party meeting dan kalian jongi kum ke parti leng ba jong au presiden bagi rang ba jong ke parti ni inandon ke bentar ke bangin sia kren bat pembai susu ya gini ke bentar ke bom sai ha ke bak sarkar ke latung ya ka all party meeting dan dai kumbangi don ru apo ka MDA government ni na kalian ke parti berkuncun ada yang jungi baro armu ki MLA ni la sim ya kerai ba ngin sia ya keni ya ke bangin ya kren apo sarkar mangin bu kecing kerpat ya kabangin sa form tu kan unu ka komiti penjat komiti nak KK yang bakin don ki expert don ki political parties bagi sebentar lembaro hak bangin ya keren bangin ya war kala di bakum nungin ya review yang ini ya keroster ni dang ya sekaman ila don ka komiti ya bangin dang ya keren ki kecing don kam bana keju ka poru aktif bakam dei ka besuk ini ka sarkar bangin suya ilu baro ka ju ka por Henry ini nak liang terjungi ke parti ini kerpat ba lada dek berlong ba ni net tam begini keren no ini keren solution tu. Bi hapa ci dai bat kecini da kali reservation policy kemut banginong kan no shoa kan no show bi kan no show p kan no show di kecimut cumi ini lomba I bahkan di reservation policy ke dan kecing duna di ke parti kalau ngam celeu bah lo cok di kapang bat ke idon kam bandon ka ban review leni ban reconsider biang hak apa ya dai kecing don coba di reservation policy te benong kan no show kan no we are all layman kemudian apa don ke sarkar kan wat ki expert bahal ban wat ke ek hatam ban penbahaya kan ka reservation policy kumbangi la yakran menne na kalian juga parti ke sukia lor kini ki berak bat kumbangi la bu apa ke manifesto ba ipa mat penbet bat penbahaya ke reservation policy kumba kinong yalam bat kumba ke parti kinong yalam bari menurut mensuar kila ya imsi ba kinna ya budem ban ya semua masa ka sarkar ki cindon kam
nakaliang ka jonga bat nakaliang jong i minister ya kata ngin nang ya simkhia bangina ya personal sa sarkar bangina ya personal sa ka ki committee ba ina ya budin bat ngin nang ya simkhia kini ki bro kumba ki nong ilam ki pala mat maswa kila ya imsi ngirung ina imsi ya bangina ya pen mau bat ngin nang ya dawa ba kadon kajing pun kadon kajing nang kam bangin penbah ya kini ka resolution polisi bangin dan Kasih penam. Kita kalau ngka ba imay shopping. Di nakata ka daw ngi bat ka general bat ka Garo State Movement Committee. Ya ka Garulan. Hadu bentang ila form ya ka coordination committee. Aga ba kilabu yang aku mu chairman bat ya u ba way ni kirang ba nang kay na po Garo Hills. Iba Nickman Marak kumu co-chairman. Ban ya budin ya kini jing dawa ke jungi kumbang ila don naru ko jong ba hopi ba di ba Clifford te ya kaniru mena kani bingi kreni ko all party meeting na kala ka GNC ki wan mi hang ni na ka banta ka tahi bang bagin don ke jingi kendu hakani ka te yo sujaran khat ta kasi na kaliang jong ka sarkar ki penlong ta kasi te na kaliang ka GNC ke kala long ka kitan rei ki kwa bani kedu yang ngiru bani kren su thu jung mot hagwede bar kene ka phang jong jing dawa la ka jong state